Zahodna aliansa išče 4 razy z projektilami ciljovala i podpolno zniščela stari i novi budinok i čas opremi televiziji Novi Sad na Mišeluku. Prešli 15 roki bez uspišnih planoh očekovanjoh i obecunkoh. Tolkujuci preco radiotelevizija Vojvodini primušena konječno rišic pitanje svojoho budinku, generalni direktor Srđan Mihajlović varel, že potera za budinok u kotrim zme pod kvarteljoše dati 7,5 milioni evra, odnosno polovka vrednosti novoho budinku. Suština ovog našeg trećemajskog poteza da u mesecu maju objavimo arhitektonski poziv za idejno rešenje za novu zgradu, novi dom radiotelevizije Vojvodine je pre svega izveden iz duboke potrebe i iz jednog racionalnog pristupa da želimo da vremenu koje dolazi smanjimo troškove, da upravljamo svojim budućnošću na način da naš glavni cilj, a to je proizvod i kvalitet programa, bude ono čime se bavimo, a ne prošlošću koja nas nažalost i danas opterećuje. Preto pririhtani dokumenti po kotrih može počet zvir ovog projekta novoho doma RTV-a na Mišeluku pri zvaljenim budinku. Arhitektonske rješenje ma bud zakončene po konjec roka. U novim budinku na 12.000 kvadratnih meteroh budeše produkovac i emitovac televizijina, radio i internet programa i budu objedinjeni šitski provazaci službi. Vybudov novoho objektu RTV-a bude realizovana u sotrudnictve s horodskima, pokrajinskima i republičnima vlastcami u skladze s medijskima zakonami. Novi budinok mal bi bud zakončeni 2017. roku.